dan, evo nalazimo se u kuhinji i pričat ćemo o tome kako žena treba da bude za šparhitom. Magdalena, hoćete nam reći kako to za šparhitom biti, a da bi se smršavilo? Smršavilo? Aha. Pa evo vi ste nam živi dokaz, ja baš i nisam dokaz, ali ja se sada učim od naše specijalistice za mršavljenje. Između ostalog smo i za to da sve žene trebaju ponekad biti za šparhitom, a naravno i muškarci, ne vadimo muškarce iz toga, jel? Ali za sada žena za šparhitom i kako smršaviti? Recite nam, Magdalena. Stvar je jednostavna, jesti onda kad smo gladni. Jesti onda kad smo gladni. Dobro, kak to? Ja kad sam gladna jedem, ali jedem i kad nisam gladna. Tu sad postoji jedna kvaka. Dobro, kad smo mali, uče nas da moramo doručkovati, dobro, to vam svaki psihoterapeut može reći, dobro, i kaj sad? I to ja znam, ali više ne pomaže. Organizam ima svoj bioritam i on recimo traži svoje vrijeme koje se možda najvjerovatnije ne poklapa sa doručkom, ručkom i večerom. Tako je, dobro. I onda nakon nekog vremena čovjek znači obavezno doručkuje, ruča i večera, a plus to jede i onda kad ne treba. Kad ne treba. I onda to prelazi u jednu naviku koja se vrti. Onda ja onak po noći u pidžami ovako otvaram frižider, gledam kaj ima, gledam tu i kažem si neću, odem van i onda se za 5 minuta opet vratim. Onda si mislim kaj to meni treba, puno delam, toliko i toliko mi je godina, toliko sam posresan kaj sad moram patiti zbog toga jer si nem to pojela. A sad vi meni recite kaj da ja napravim da se to više ne događa? Osim da idem sama k sebi na terapiju. U svakom slučaju treba promijeniti sliku. Dijete nema. Dobro, bravo. Dijete nema. To bi ja rekla svojim pacijentima. To je. Dijete nema, dijete je maltretiranje organizma, što znači 10 dana nemamo ništa jeli. Nakon 10 dana bomo progutali frižder. I onda nakon mjesec dana, nakon 30 puta progutanog friždera imamo staru kilažu plus još 1-2-3 kile gore. Znači da smo u još goroj fazi nego što smo bili. Dobro. Zato ja nikad ne idem na dijetu. Ni ne treba. Jednostavno treba mijenjati sliku. Znači, sliku čega? Sebe, svijeta, supruga? Treba mijenjati sliku hrane. Dobro. Aha! Znači, sliku hrane. To mi je sad novo, ovo ne znam. Kak? Znači, ako je ovo naranđa? Je. Ja ću reći ovako, gle, ne paše mi sad, neću. Dobro. A ti ćeš ju povesti. Tako je. Dobro, mislim, naranđu uvijek dobra povest, ali uzmemo neke Bez obzira, znači mijenjamo se. Dobro, na koji način ću ja, šta je u vašoj glavi, a da nije u moje? Nerazmišljanje o hrani. Dobro, kako to postići? Aha. U čemu vi razmišljate kad ne razmišljate o hrani? Ja obično razmišljam o seksu. Razmišljamo o svim drugim pametnim stvarima. Na primjer o seksu. Znači ako razmišljamo o hrani, recimo zamislimo si da više razmišljamo o seksu, a da manje razmišljamo o hrani. Ili da, što još ili? Možemo razmišljati o bilo čemu. Važno je samo da to prolongiramo. Znači ako smo u ovaj čas gladni, pomaknemo to za koliko možemo izdržati. I periodično, znači, pomalo pomičemo. I treba si uzeti, ne može to za mjesec dana 10 kila otići dolje. Mislim, može, ali nije zdravo. Znači, treba si uzeti za zadatak taj sport raditi 1-2 godine. Ja obožavam sport. Znači, ja ću prije nek idem na bilo kakvu dijetu, ja ću otići 2,5 sata u teretanu. Pitajte Twin Time na Capital Centru, je fenomenalna teretana. I tam imate i trenere i onda vas oni tamo izmuče, ali kaj se događa? Ja onda dođem doma i pojedem pol frižidera. To je vaš problem. Kaj da idem k sebi na terapiju? Dakle, šala na stranu, ono što treba mijenjati slika hrane, slika sebe. Jer ako ja sebe vidim ko seksi mačku koja kuha, polugola, čeka svog supruga doma, naravno, onda mislim na seks i mislim na hranu i pojedem pola manje, jer mu znala da mi gubica čvršća, pa bi me on htjel više, kaj ne?
Stvar je jednostavna. Dobro, znači vi često mislite na seks kad ste ovak tanki? Pa ne mogu misliti na seks. Ne, a vi mislite neke drugo, dobro, sad nećete priznat. Sad nećete priznat, dobro. Natali, vi ste nam tu, dođite mi vidite kako vi razmišljate o hrani. Evo, kuha nam se tu karfiol. Povrće. Jeste vi za to? Ja sam za to da žene moraju biti za šparhitom, često. Ne. Ja sam konzervativni terapeut, smatram da žene moraju biti za šparhitom. Može, ali mora i muž biti. Naravno, žene i muž. Pogotovo ako onak malo razumijeniti. Smatram da kuhinja može biti jedno intimno mjesto unutar bračne zajednice. Dragi moji parevi, družite se goli u kuhinji dok kuhate karfiol i brokule. To vam donosi vitamine u vaš krvotok. Zdravo je, vlakna imate unutra u karfiolu. Niste tromi i ne pada teško na želudac, tako da je poslije ljubavi i intima puno bolja i interesantnija. Dobro, Natali, sad vi nama recite kako biste vi poručili, koji biste vi savjet dali našim slušateljima po pitanju kuhinje, seksa i bračnih odnosa? Šta je to važno? Pa recimo, ja osobno isto Gledajte tamo kameru. Gledam ovdje fini. Gledajte njoki, ne. A kad je bio karfiol niste gledali karfiol. Sad kad su njoki, sad ste skoro skočili. Konkretno. Šalim se. Pa lijepo je, zaista lijepo kad partner s nekom kuha, drugačije se osjeća. A kako vam je ljepše, kad ste goli u kuhinji ili kad ste obučeni? U svakom slučaju kad sam ne skroz gola, polugola. Ja volim Volite da čekati možda polugola? Da volim. Naravno da volim. Ja smatram da je to jako dobro. Žene, dočekajte muževe. Ja smatram da je Žuži Jelinek. Žuži Jelinek je vrak. I svi volimo Žuži Jelinek. Čitajte, slušajte gospođu Jelinek. I žene, dočekajte ponekad polugole muža za šparhitom, jer to se manje ćete pojesti, prvo manje budete pojele, više budete smršavile, bit će vam život puno lepši. Ne budete tak živčane. Nabavite si babysittera, klinci, šibajte baki, dočekajte ga sa smilom. Hello honey, are you home? Wow! Došao si, dragi! Uđi! Ponekad treba i to, baš onda kad ste u najvećim konfliktima, kad ste u najgorim raspravama, ponekad je dobro napraviti i jednu takozvanu, mi to zovemo paradoksna intervencija, napraviti nešto što je out of system, što bu i vama i njemu dobro. Dakle, nemojte se samo igrati s naranđama. I dragi muži, ponekad ćete vi dočekati vašu ženu polugoli kuhajući karfiol, a ne njoke. Ako mi zgore nije bed. I znate kaj, ako dočekate polugoli svog bračnog partnera, izgori vam jelo, ne bu niko šizel, to je ona tajna sa strane. Tako je, ima istine. Dakle, dragi moji slušatelji, koliko želite više saznati o kvalitetnim brakovima, o kvalitetnim partnerstvima koji su ispunjeni kvalitetnom seksualnošću i kako doći do dobrog seksa, javite nam se. Mi smo ovdje European American Association for Life Coaching. Vodimo vas u svijet koji možda još niste upoznali. Možda ste upoznali pa ga više nema, pa ga sad ima, pa ga nema. Pa zakaj to ne bi bilo kontinuitet? Puno je ljepše imati kvalitetan život, kvalitetno bračno partnerstvo. Vaša doktorica Legac, vaša Natali Salopek, vaša Ja.